Denge gel, Denge Kurdistaniye. Jinavendam çiyan radyo denge gelden başkodarın heja irudu deni sane 2025 çarşamba Brüksel'e saat 13'de lamede çağırdı. Hemen uçayın dına barojede peşkeş bikin destek çenser uçayın mı? KCK jibu çare nisane bank ligel kirku biçin amarayı. Meşa Cuanan berbe amarayı droja diyemin de dome. PPG bilançoya şer ama hadar eş gerekir. Yekiti Avrupa'ya nerası bu nişanı Türkiye'ye da civin hatın betaltirin. İngiliz Serüke Poyurlik Büroya Hizbullah'e Ali Hasan Bedir hat etmişti. Dubareden başkoların hecem dest bi berfiriyan uçeye xwedikin KCK ji bu çare Nisanê bank li tevlîbûna meşê kirin. KCK ji bo çarê Nisanê bang li gel kir ku biçin amara. Hevserokatiya Konseya Rêvebera KCK ji bo çarê Nisanê rojbûna rêbera po daxuyaniyek de di daxuyaniyê de û hatê gotin. Em ketin salvegera heftê û şeşan ya rojbûna rêbera Abdullah Öcalan. Gelê Kurd çarê Nisanê wekî rojbûna xwe dibîne û pîroz dike. Bêguman zayîna di çarê Nisanê de ji bo gelê Kurd bûye destpêka mîladekî nû. Gelê Kurd jî vê rastiyê pir baş dizane û hezkirineke mezin nîşanî rêbera po dide. Ji bo rêbera po cewhera kesayet û jiyana bi wate diafirîne. Yek jî aliyê wî ye ku herî zêde vê rastiyê nîşan dide nêzîkatiya wî ya ji bo jinan e. Rêbera po li hemberî zext û neheqiyên li dijî jinan tekuşîneke mezin daye. Dîtiye ku hemû koletî ketxwarî û neheqî li ser koliyetiya ku li ser jinê tê ferskirin pêşketiye û tekoşîna azadiya Kurd di eksena azadiya jinê de pêşxist. Yek jî nirxên sereke yên di karakterê rêbera po de gerdûnî bûyne. Rêbera po ji destpêkê ve tekoşîna azadiya Kurd bi nirxên gerdûnî yên mirovayî re girêdaye û li ser bingeha sosyalîzmê xuşk û biratiya gelan pêşxistiye. Bi paradigmaya netewaya demokratîk tevkariyeke dîrokî li tekoşîna azadiya gerdûnî kir. Encama vê jî ew e ku eleqeyeke ji bo fikrên rêbera po gîştiye asta gerdûnî û pêngava azadiyê ya gerdûnî li ser vê bingehê mezin bûye û pêşketiye. Bi banga xwe ya dawî rûpelekî nû li gelan û mirovayî xezenç kir û vê rastiyê careke din piştras kir. Devê dilgirtina ku di şexsê rêber Abdullah Öcalan de li gelê Kurtê ferskirin bi dawî bibe. Gelê Kurd û dostên wan devê çarê Nisanê li ser bingeha azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan pîroz bike. Devê ji vir û şûnde jî tekoşînê bi armanca pêkanîna azadiya fîzîkî ya rêber Apo û pêkanîna armancên jiyana azad û xebata wî pêş bixe. Azadiya rêber Apo, azadiya gelê me, gelan û jinan e. Meşa amarayı da civan gihiştin cürnereş civanan bu vesile çare Nisanê rojbûna heftû şeşan arê berapoj amede birêketin û berbikunde amaraya navçeya xelfetiya rihayê ve dimeşin. Meş bi duruşma bi civaka demokratik em ber bi azadiyê ve dimeşin pêkte û gihiştin navçeya cürnereş. Çalek van êvarayeke Nisanê roja sêşemê gihiştin navçeya Sîwêrekê û şeva xwe lê wir derbas kirin. Civanan servisî serdana Goristanê kirin. Parlamenterêden Partiya Zeki İrmez û Onur Düşülmez ji di nav de ciwanan serdana gorên şîdan kirin. Ciwanan piştî serdana gora Mahmud Zengin kirin ku di 18 Gulana 1982 de li girtîka Tîpa Eya Amedê li gel Ferhat Kurtayî, Necmi Öner û Eşref Anyek çalakî kiribû şehîd ketibû. Di bîranînê de bi navê Meclîsa Ciwanan de Partiya Muhsin Aydoğdu axivî got ciwanên welat Parêz wê li ser şopavî û hevriyên wê bin. Ciwanan piştî bîranînê bi duruşmeyan dest bi meşê kirin. Sen
نوین راگاندون چپمنی HPG بیلانچوی شهر مها آدار اشکرکی رو راگاند کو ارتشاتر مها آدار ده 11585 جاران ایریش کریه. داخویانی HPG به ویرنگیه. پارتیا مپک که لسر بنگاه بانگا دیروکی یا ریبرا پو دیگه که آدار 2025 ده آگر بست را گهاند. فرمانداری میا برگرگاه ناواندا پاراستنا گل همان روژه فرماندا همو هزین میین بنگین تیمین فدایی ین تایبت هاتن وسیفه دار کرن یکینه این خواسر و خواه پاراستن ین لترکیه و باکور کردستانه که لگوری بریار آگر بسته تفگرن هزین مه همویان لگوری و فرمانا پارتیا مه و فرمانداری مه نزکاتی نشاندا و بوی رنگی تفگریان مها آداره ده همان دمیده لمها رمضان راستهات که جبو عالم اسلام پیروزه لگل پوزیسیون آگربست یا هزین مه و بریارا پارتیا مجی دولت ترکا خرکر میتینگر و حکومت AKP یا فاشیست دنواوه مهیده ایریشین خواهین لسر باکور کردستان و هرم پاراستن ین مدیای دوام کرن. ارتش ترکا دا گرکر مها آداره 11 جاران بچکین کیمیوی، 9 جاران بچکین خدخکری و 9 جاران جی به درونه بمبارکری ایریش بر سر تونل میین شر این لهرم پاراستن ین مدیای ده همان ده میده خادم برخودان 169 جاران به بالافرین شهر 98 جاران به هلیکوپتر ایریشه و 11289 جاران جی به چک انگران توپ و ابوسان هاتن با مباران کرن. گریلای آزادی ین کردستان ایجیل سر بنگاه پاراستنا روا لدیش ایریشن داگرکران 13 جاران دستوردان کرن و ایریشن جبو ایمها کرنه برالی کرن. ده همان ده مده سیایی که به تیپ آکنچی یا دولت ترک جبو کشف و ایریشان تردیگر یا ده 16 آدار 2025 ده لازمان قندیلی لبلندایا به 9645 متری جالی هزین میین پاراستن هوایی شهید دلال و هات خستن. دما که مروف بالا خواده ده سر ایریشن که ارتشا ترک دناوا ویپی واجوی آگربست یا مهکه دکریه تیدیتین که هزاوان ایریشان دکه نخوازه شر بقده دخوازه شر دوام بکه. اگر نه به رنگی بویا لدیج هزکه که ده پوزیسیون آگربست دیه او خاصیش هوایی و بجایی ایرش ندهاتن کرن. او یک جیرا دخه پیش جوان که روش و اصرارکه که نخوازه شر بداوی ببه دخوازه شر بردوام بکه. بیلانچوی شر آمه آداره به برفرهی به ویرنگیه. ایرشین ارتشا ترک. ایرشین به بالافرین شر 169. ایرشین به هلیکوپتر نیرشه 98. ایریشیم به چکی کیمیوی 11 ایریشیم به درونین با مبارکری نه ایریشیم به تخمنی قدخکری نه ایریشیم به چکی انگران توپ و ابوسانجی 11289 گریلای آزادی کردستان 21 سالوگر دامزراندنا پژاکه روزبونا ریبراپو پیروز کرن. ده مراسم ده هفسروکا پارتی جیان آزادا کردستان پژاکه پیمان ویان آخوی. پیمان ویان دست شانکر کو پژاکت و تکوشنا هزاران شهیدانه. پشت آخفتنا پیمان ویان گریلایان به چاندنا شتین داران روزبونا ریبراپو پیروز کرن. پیروز باهی به گردانا گوونده بداوی بون. روجيت هيبت لحمو جنين آزادي خاص بيروز دكن حمو هورين كونها چپری بر خدان دانا حمو هوالين كل چيان لزندانان لكولانان بر خداني دكن لوان هوالانا بيروز دكن بتايبتي هوالين لناو زندانان دا کو بر خدانیه کی بوینه ددن مشاندن جنین شورشکر حمو تکو شروانان پیروز دکن رنگ نوروز هیجان نوروز گل روجلاتی کردستان روزی لدایک بوین خوشی پیوسته پیروز بکه روزی لدایک بوین خو هم 4 نیسان روزی لدایک بوین ربراپو ده همان وقت روزی لدایک بوین خو روزی دامزراندنی پجاک لهر دره بدار چاندن به جوش و مورال کی مزن لهر دری روزی 4 نیسان پیروز بکن و جاری که بدن دیار کرن کو به ریبر خورانن جاری که بدن دیار کرن کو به وهز و تکوشین و مطلقه سرکفتن مسوگر بکن
جوان این بر به آماره و دمشن امبر به آزادی خو و دمشن مجلس جوانان آدم پارتی ببونه هفتو ششمین روزبونا ری براپو جامعه ده بر بگونده آماره یا نافچه خلفت که راهی و دست بمشی کرن مشاکو بشیارا ام بجواکا دموکراتیک بر به آزادی و دمشی تیل دارخستن و چاری نیسان لآماره بداوی ببه جوان بشتاری مشی بونه جان فراخ بین جوان بناوی فولیا تاشتان گود و که جوانان ام جبو ری بره خواه بریکتنه ام حیا آماره بمشن ام جبو آزادی ری براپو دمشن و تیکتنا و داخواز آزادی دیکن به هزاران جوانین کورد هنه پشتی بانگا ریبرتیا me کلیجان me پرمزنه جان پولاد گرانجی گود بریا هر تشتی مشامه جبور برا پویه ام جبو آزادی فیزیکی ریبرتیا خو کتنه ری ام پشگیری دیدن بانگا ریبرا پو ام همو جوانان و دخوینن آمارای تبی همو آستنگیان جی ام مشا خو بدومینن جوان بناوی آویستا آتیجی گود جبو چوین آمارای ازگله که به کلیجانم ده دسپی که ده دیو پیواجو آشتیه ده داخواز آزادی ریبرتیا me ji bo me gelekê giring e ez hêvî dikim ku rêberê me bi awayekê fîzîk azad bibe me berê xwe daye rojê em ber bi azadî û amarayê ve dimeşin gelê Kurd li her derî ji bo çarê Nîsanê dest bi çandina daran û çalakiyan kirine lêbelê li elbet çavên herkesî li gundê amarayê gel wê berê xwe bide وی دره او روزبونا ریبره خو پیروز بکه گوندی این گونده آمارا جی خو جبو وی روزه آماده دیکن حوالین ریبرا پو ین زاروکاتی تکیلداری گرینگیا چار نیسان آخبین و بحثا بیران نخوی کرن الیف بیندال دیار کر کو اف زاروکاتی آخوده ریبر اپوره گلک لیستیک لیستنه الیف بیندال دی بیجه گلک کورد گلک ظلم دید و اف نرخاندن کر به سالانا گلک کورد تو نه هات حساباندن پشتی درکتنا عبدالله او یک هات گوهرتن نها بحثا آشتیه دیکن خوزی تشتک وها بوبویا هر کم نتوین ما تشتک کو ام نابینن و ببینن از عبدالله سلاف دکم روزبونا و پیروز دکم الیف کروجو الیف بیندال روزبونا ریبرا پو پیروز کرن او وها گوتن برادو تبلیست تشتکی خودتنه و نازم هیو نا حیو او حرد کرو بیت تشتکر خازر رحمتی جتا عمر و نو حبی و نو دیگه عمر رحمتی دوات بیرد کرده دود سیچه تعمل نو دیگه سروک بایا ای جهاتی بو هاو برامت هاو تچونه مکتب جونه دهاتن تاو تگریان حالا جا که بخوا گو مزدیکی تا آب مواد خواستی تا من نادی گو خیرت بحسن را حوالاتی دیگه اوی حوالاتی خبر ندا به هر رب جان به روزبین آبو پیروز و ایشالله روزبین کده نب حق خدا و آباده کاریین جبو پیروز کنه روزبونا ریبرا پو تمام بونده سه و چار نیسان دل پارکا چار نیسان یال ناوین دا نافچه خلفتی و به میریجانه که پیروزبایی ورل دار خستن هفشاردن خلفتی ثانیه بایرام و محمد کرایلان کو جه پیویر هاتنه گرتن آنین زمان کو آمده کاریین وان تمام بونه و بها گوتن بانگا میجه بو همو گلانه ورن ام بوی روژه به هفره پیروز بکن بانگا برزیو جلان نتنه جبو گله کرده جبو همو گلن لوی خاکی دیجینه ورن ام به پیروز باهیا خودی لوی مانیفستوی در بکن مسئله نتنه روژبونه که مسئله زاینا دموکراسی و آشتی یا جبو گلانه چاری نیسانه روژبونه گلانه و پیروز به جتبگی راجین نازاد تیجا نایمه بایرام جبالکشان سر بانگا ریبراپو و ها گفت برزو جلان دست آشتی درش کرد دوی ام به هفره بوی دستی بگیرن و دم هیریجان ده گوونده که مزه میگیرن ترک کرد ارمن علوی و هرکس و دخوینن و گوونده اول زمان و باوری ها که چی دبه بلا ببه ام هرکس و دخوینن و پیروز باهیه هفسرو که متواد فده کرم جان پولاجی او بانک لکردان کر ام ده چار نیسان ده لآمار اجاره کدن خود لبانک ری برا پودر بکون دوی هرکس جبو آشتیه بره خو بده آمارایه جوان انترناسیونالیست کودن ریبر آپو ده پیشنگتی شورشگرین جهان بکه کمک جوان ناونه تیوی ینکو جوالات جدا بیشتری نوروز آمده بون درباره بانگ ریبر آپو ده آخوین اندام کمن جوان ناونه تیوی وها گود کسی کو خزمن خود تکوشین ده وندا کرنه جبو بانگ دیروکی گلک بهیوینه لی
benda guhertinene Abdullah Öcalan reyliber feraseteke nuya siyasete vedike em de 21 adere de çu Nevruz Ahmet'e livedere medit ku Civanên Kurdistanê pişkirî dan tevger azadiye medit ku Civanên Kurdistanê di pêvajoya nû de pêşengiyê dikin Halfrîz da xuyakirin ku derdorên nav neteweyî jî pêvajoyê dişopîn û ev dişgotin perspektîfa Birêz Abdullah Öcalan ve pêşengiya hemû tevgerên şoreşgerê cîhanê bike endama Mêsa Ciwanana Partiya Cep a Komarî Susan Mukul jî balkişan servan xalan ez difikirim ku gelê Kurd çekan deyne jî ji bu parastina daxwazên xwe bihêz bike em ê ji Katalonya û welatên din ên Ewropayê piştgiriyê bidin doza Kurdan ji ber ku Kurd ji bo cîhaneke baştir tê dikoşin ez perspektîv û stratejiya tevgera Kurd pîroz dikim rojên ku me li Kurdistanê derbas kirin ev tişt bi min dan hîs kirin Siyasetmena ji Cenevê Kristan Kıtson got ve Birêz Abdullah Öcalan were berdam. Tura duyemên a hilbijartinên xweciyên şaredariyên kantona Cenevê ve di 13 Nîsanê de bêkirin. Yek ji civakên herî çalak ên bajêr jî Kurd û demokratên Tirkiyê ne. Namzeta Partiya Sosyalî şaredara heyî ya Cenevê Kristan Kıtsos waforî tê Kristons li ser hilbijartin û pirsa Kurd ji anî feraxivî. Kristan Kıtsos bi bîrxist ku li Cenevê ji gelek çand û civakên mirov hene û got civatên koçber eger zêde 8 salin li Cenevê bin hingê xwedî mafê dengdayînê ne. Mînak civaka Kurd ji vî aliyê polîtîk ve yek ji civatên çalaktirin. Di bingeha vê de jî têkoşîna dîrokiya gelê Kurd heye. Lewra rewşeke matmayî nîne ku gelê Kurd li Cenevê jî li deverên din ên cîhanê jî ji aliyê siyasî ve bi rengekî çalak bixebitin. Têkildarî hewdan û daxwazên Kurdistanê li Cenevê yên ji bo azadiya rêverapo jî Kristan Kıtson dibêje em dibînin ku bangên Birêz Öcalan ên ji bo aştî û pêşniyazên wî yên bi rengekî gerdûnî her tim li ber çavan nayê girtin. Ez heyranê gelê Kurdim piştgiriya xwe ya ji bo gelê Kurd nîşan didim. Gelê Kurd ji bo mafê xwe yê diyarkirina çarênûsa xwe ji bo azadî û adaletê tê dikoşe. Jinê Kurd nîşanî me dan bê wêrekî çi ye û ev yek ji bo me hemûyan derseke. Min beriya niha jî di çalakiyên cuda de anî ziman divê Birêz Abdullah Öcalan azad bibe ji bo gelê Kurd jî divê êdî çareseriyeke wekev û mayîn de were peyda kirin. Sêzasiyên bingehîniyên Yekîtiya Ewropayê Konseya Komîsyon û Parlamentê biryar dan ku civînên fermiyên li Ankara û Antalyayê plan kirine werin betalkirin. Di dîroka Yekîtiya Ewropayê de cara evil Konsey, Komîsyon û Parlamentê li dijî Tirkiye de asta hişyariyê de peywendî betal kirin. Li Tirkiye girtina şaredaran, zextên li dijî rojnamevanan û muxalîfan û binpêkirina hêmanên dewleta hukûqê weke ne li gorî nirxên Yekîtiya Ewropayê hate pênasekirin. Di civîna giştiya roja sêşemê ya Parlamenta Ewropayê de pêşketina demokratîk a li Tirkiye û girtina şaredarê bajarê mezina Stenbolê Ekrem İmamoğlu hate nirxandin. Di rûniştinê de daxuyaniyê herî balkêş ji aliyê endametiya berpirsyariya pêşketinana Komîsyona Ewropayê Marta Kos ve hat dayîn. Kos got em ji welatekî endamê Yekîtiya Ewropayê li benda standartên demokratîkên herî bilindin. Girtina İmamoğlu ya ji beriya namzetiya serokkomariyê pirsên cidî bixweretîne. Kos ban kir ku mudaxaleyê protestoyên li Tirkiye neyê kirin. Kos her wiha balkişan ser giringiya jeopolîtîka Tirkiye û endametiya wê ya ji NATOyê re û got qutkirina kanalên hevkariyê feyde nade te kesî. Li Parlamenta Ewropayê komên siyasî yên cuda jî Tirkiye rexne kirin. Demokratên Xristiyan EPP ragihand ku civîna Komîsyona Parlamento ya Tekel a Tirkiye Yekîtiya Ewropayê betal kirin ku dihate plankirin 14 û 15 Nîsanê ev jivîn bê lidarxistin. Raportorê Parlamenta Ewropayê Tirkiye Nacho Sanchez Amor bi gotina Tirkiye ji rê derdikeve nerazîbûn nîşan da. Liberalan Renew jî bêdengiya Yekîtiya Ewropayê rexne kir. Keskan ev ban kirin. Devê peyameke zelal ji Tirkiye re wereşandin. Platforma têkoşinalî dijî komkujiyan hate avakirin platformê destşankir ku di serî de komkujiya Ermeniyan a 1915 Panos koçkirî komkujiya Dêrsimê ya 1928 komkujiya Roman û
مرش روبوسکی کمکوژن گرتیگان این 19 قانون کمکوژه علویین لسوریه و خزایه روبرونه وان کمکوژیانه دوی نه تعلق کردن پلتفرم بانک رجواکا ناو تیویجی کرد گرک سازین وکه کمدلی دیجی کمکوژیا درسمی اسو هشتان دیلینک CKP Kongre Avakirine ya dersimedik Federasyona Karkerên Penaber Almanyayê Akif navenda Civaka Kurta Demokratika Stuttgartê navenda Aleviyana Stuttgartê û navenda Çanda Demokratik ADHF di nava PKTên platformê de cihê xwe girtin. Raydarê rêxistina çavdêriya mafê mirovan herêve Ferisim Borel tekildarî daraza İranê axivê Borel balkşanservan xalan Nergiz Muhammedî serbest berdana xwe ya demkî ji bo berdewamkirina çalakiya xwe bikaraniye. Gefa raydarên İranê ya dubare girtina wê nîşan dide ku li hemberî muxalefetê polîtîkeke çawa dijwar dimeşîne. Raydarên İranê demek dirêje ku nahêle girtiyên siyasî ji aliyê bijîşkî ve zûdê bigire. Girtiyên siyasiyên Kurd Zeynep Celaliyan ve Rişe Muradî û girtiyên din jî bi heman awayî ji dermankirinê bê partên hiştin. Fadirîsê Borel destşankir ku raydarên İranê li gorî pîvanên netewên yekbûyî hereket nake û wiha got divê girtiyên nexweş ji bo nexweşxaneyên pispor bên veguhestin. Lê raydarên İranê dermankirinê wekî îşkence û muameleya xirab bikartînin ev jî li dijî hukûka nav netewê ye. Ev polîtika dikare bibe sedema mirinan jî. Divê civaka nav netewî li dijî binpêkînên li İranê bikevin nava tevgerê de. Cigîrê serokê Polîtbüroya Hizbullahê hate kuştir. Hizbullaha Lubnanê bi daxuyaneke ragihan cigîrê serokê Polîtbüroya Hizbullahê Alî Hesen Bedir derîşa dawiya İsraîlê ya li ser Lubnanê de hate kuştin. Hatiyarkirin ku ji ber vê yekê şîn hatiye ragihandin. Hêjayî gotîne ku du di saetên sibê de İsraîlê êrîşxaneyek li Beyrût a paytexta Lubnanê kir û di encamê de hejmarê kes hatiye kuştin. Di nav wan de Alî Hesen Bedir jî heye. Fikarên İsraîlê yên derbarê desthilatdariya Şamê û tirsa nakokiyên mezhebî li Sûriyê rojnameyên Erebî yên îro behsa têkiliyên Şamê û İsraîlê bi pêkirin û tewanên mezhebî yên berdewam û aloziya di navbera İsraîl û Misrê de dike. Rojnameya El Arab derbarê têkiliya Şamê û İsraîlê de wiha dibêje. İsraîl bi fikar li tevgera Şamê ya demkî dinêre. Sedema wê jî berdana hemû endamên Hamasê ku ji aliyê desthilatdariya berê ve hatibûn girtin. Ji ber wê jî bi fikarê rojnameya El Arab El Cedî jî derbarê kuştinên dawiyên li Sûriyê de nivîsiye û dibêje li Baniyasê yê parêzgeha Tert û 6 sivîl hatine kuştin. Di wan kuştiyan de muxtarê gundekî heye. Ev jî bu sedema nerazî bûnan. Ev kuştin bi taybetî li dijî sivîlan û ji ber sedemen mezhebî çêbûne. Ev jî tirsê zêde dike û cardin kuştinên mezhebî li parêzgehên Laskiye, Hama û Tert û zêde dibe. Wezareta Desthilatê Şamê ya nû jî derbarê vê komkujiyê de daxuyaniyek jî neda. Rojnameya El Şerq El Ewsed jî dibêje hebûna leşkeriya Misrê li Sineyê tirsa li İsraîl jî zêdetir aloziyan di navbera her du aliyan de zêde dike. Medya İsraîlê diyar kir ku desthilatdariya İsraîlê ji Qahîra û Washingtonê xwestiye ku bi nesaziya leşkeriya Misrê li Sineyê betal bike. Li gorî Çînê ve serxwebûna Taywanê bi ser nekeve. Hewldanên girava Taywanê ji bo îlankirina serxwebûnê dewam dike. Li hemberî vê artêşa Çînê têkildarên mijarê daxuyaniyek da. Di daxuyanê de wiha hat gotin me ji bo tatbîqatên leşkeriyên mezin ên dorpêçkirina girava Taywanê hêzên xwe seferber kirine. Serokkomara Taywanê Jong Tail jî operasyonên Çînê yên leşkerî şermezar kir got me keştiyên xwe yên şer şandine herêmê û pergala xwe ya mûşekan xistiye devrê de. Bikaranîna hêza leşkerî ne li gorî civakên modern û pêşketiye. Pelegoda jemen û çênîr û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.